yangu najua ni enforcement tu. Nĩ mũcemanio ũrathaganirio thutha wa atwarithia a nduthi cia ũkui kuma taũni-inĩ ya Nanyuki kũrũrũngana mweri mũthiru makiuga nĩ marenda gũthomithio mawatho merũ marĩa magathĩkĩirwo nĩ thirikari. Honge cia ũgitĩri, NTSA, NEMA, maabitha a traffic na arũgamĩrĩri a mũthubarĩ wa Nanyuki magĩcemania na arũgamĩrĩri a stage ngũrani cia ũkui wa nduthi kwarĩrĩria watho ũyũ. Leo tumekuja hapa kuelimisha watu wetu wa bodaboda juu ya mambo ya usalama barabarani na pia mambo ya sauti hizi pikipiki zinatoa ambaye zimeweza kusumbua watu. So tumeongea na tukaweza kuhamasisha hawa ubaya hiyo sauti ya mapikipiki, na tuliweza kuagana ya kwamba wataenda kuitoa kwa sababu si kitu kizuri. Watu wa bodaboda wapewe muda pia kwa sababu mpaka wakati tutaongea na county ya boss amesema ya kwamba municipality boss amesema ya kwamba wako na huo mpango wa kuweka mataa town, na sisi tukaonelea kwamba wakiweka mataa na sisi tutatoa za bodaboda kwa sababu tunafanya kazi usiku na hatuoni barabara vizuri. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩharo-inĩ kĩa mũingĩ kĩa Nanyuki, honge ici nĩ itarĩirie mawatho maya ũrĩa megũkorwo magĩthingatithio guothe bũrũri-inĩ kuona mahĩtũkĩtio nĩ mbunge ya kĩbũrũri. Leo tulikuwa na uhamasisho wa wanabodaboda wetu wa Nanyuki na tumeongea baadhi ya maneno, mambo ya mataa, mambo ya exhaust, wanafanya extension na ile makelele ambayo inatoka, na tunaweza kuafikiana kwamba hiyo mambo ishe na tuweze kuendelea mbele. Bali na hayo tumeongea mambo ya usalama. Vile tunasaidiana na wanabodaboda tuhakikishe kuna usalama wa kutosha Nanyuki. Na hiyo ni jambo la muhimu sana, manake hapo awali wametusaidia sana kwa upande ya security. Na tumeweka mikakati ya kutosha tuweze kujua usalama wa wanabodaboda uko na usalama wale ambao wanawabeba wako uko. Harĩ ũgitĩri, honge ici ciugĩte atwarithia a nduthi cia ũkui he bata kũrutaga ndũmĩrĩri cia ũhagũku wa ũgitĩri iria ingĩhotithia kũgacĩrithia thayũ na oho kũnyihia ciĩko cia ũici wa nduthi ciao ũrĩa ũtheremete na gĩkĩro kĩnene. Tumekuwa hapa na wanabodaboda na multi-agency team kuangalia maneno ya kelele ambayo inatoka kwa bodaboda, na katika spirit ya create awareness tumehamasisha hawa wanabodaboda, na tunajua kwamba hiyo kelele ambayo imekuwa ikiadhiri mashule zetu, mahospitali zetu itakoma. Ningetaka kuambia Wanalaikipia wote pahali popote, wale wako na night clubs, wale wako na makanisa, pahali popote kelele inatoka, kwamba huu ni mwanzo. Tumeanzia na bodabodas na tutaendelea hivyo multi-agency kuhakikisha kwamba mazingira ni safi na hakuna kelele inaadhiri Wanalaikipia. Nĩmetĩkanĩirie kũnyitanĩra harĩ maũndũ marĩa marĩrĩirie no makahoya ihinda mbere ya mawatho maya kũrutithio wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.